Dobar dan, drage djevojke. Evo, vi ste zapravo jedini razred za koji ja još nisam snimila video. Pa, to ne može tako. Idemo to popraviti. Danas nas zanimaju svojstva eksponencijalne funkcije. Jučer je bio rok za predati zadatke i za odraditi nešto dijelom ponavljanja i nešto novo. Ja bi se vratila na definiciju, dakle što je eksponencijalna funkcija. Molim vas da to svi zabilježite u ovakvom obliku. Dakle, svaka funkcija oblika f od x jednako b na x, pri čemu je znači ovo s desne strane potencija, b je baza, a x gore u eksponentu može biti bilo koji realni broj. Pazite, to ovisi o x-u, pa zato kaže da je područje definicije eksponencijalne funkcije cijeli skup r. Znači, bilo koji x iz skupa r može biti u eksponentu. Što je dalje važno? Baza b mora biti veća od 0, dakle ne zanimaju se negativne baze, i mora biti različita od 1. Zašto? Jer ima li smisla potencirati 1 kao bazu na neki x? Naravno da nema. Druga stvar, neki su riješili, dakle dobila sam već 3 rada, riješene eksponencijalne funkcije u smislu crtanog grafa 4 na x i 1/4 na x. Ja sam ovdje nacrtala dvije funkcije, a to su f od x je 3 na x i g od x 1/3 na x. Kako crtamo? Kao i inače, napravimo tablicu. Ono što u tablici stavljamo jesu, nemojte pretjerivati, s prevelikim brojevima, brojevi 0, 1, minus 1, 2, minus 2. Dakle, to su x-evi. Uvrštavamo u funkciju i dobijemo vrijednosti. Bitno je vidjeti što? Da se ponavljaju brojevi. Pazite, u ovoj funkciji, a zašto sam izabrala takve dvije baze, malo ćemo to kasnije komentirati, vezani su jedan s drugim, ovaj brojevi 3, 1/3, znamo kakvi su. Što se događa? Svaka funkcija oblika b na x za 0 će dobiti 1. Dakle, to je prva stvar. Kada je ovdje 1x, dobijemo da je f od x 3, a ovdje suprotno, za minus 1 dobijemo 3. Kada je minus 1 dobijemo 1/3, a ovdje suprotno, za 1 dobijemo 1/3 i tako dalje. Pogledajte, brojevi se zapravo ponavljaju, samo su pridruženi drugim x-evima. I kad to nacrtamo u koordinatnom sustavu, dobijemo dvije krivulje. Ovo su grafovi eksponencijalne funkcije. Pazite sad. Ovo je znači 3 na x, a ovo je 1/3 na x. Ne trebaju ove točke gore 9, znači one dođu tu više, ja ih tu nisam sada crtala. Ovo je sasvim dovoljno. Bitno je da graf nikad ne siječe os x. Zašto je to tako? Kada računamo funkcijsku vrijednost za bilo koji x, što god mi uzeli za x, jesam li ja ovdje za negativne x-eve dobila negativan f od x? Hoću li ikada dobiti negativan f od x? Ne. Zato nama f od x, što je zapravo y koordinata bilo koje točke na grafu, nikad ne može biti ispod x osi. Znači ne postoje negativni y. Sve funkcijske vrijednosti na y osi, pogledajte što se događa, što pridružujemo nekom x-u, može biti samo pozitivan broj. Što znači da za bilo koji x, bio on pozitivan ili negativan, pazite, mi dobijamo uvijek pozitivne f od x ili y. Graf je ovdje, dakle, crtate dolje, približava se uvijek osi x, nikad ju neće sjeći. Pazite, što god je uzela manji x, ako uzmem tu x minus 10, što je meni tu y? 3 na minus 10, to je 1 kroz 3 na 10, to je opet pozitivan broj. Nikad ne dobivam negativan broj. Znači, ovo su sve manji brojevi koji se tu približavaju osi x, nikad ju ne sjeku. Za početak toliko, nastavak slijedi.